Ain't na me who post people social media some time ago about NAPO Otunfo Emma. And I almost sure say, look at how beautiful he looks, but he cannot be a king. And ye, and na so Otunfo man into me India. Oh, why then I know Otunfo ko be ofra kan me be a papa konya nya wo dia. Say no be na me ya nya politics wa but me dey challenge NAPO no. What can I say? Me mama nchire mu we dey nya atem didie biem. Okay. Me dey ye mfato. And say among accounts no hu. Ye ni ade bia fa na uncle. And ye ni ade bia fa na auntie. But say omo kan wo fa de. Ana omo kan. O fa. Uncle ne auntie no. Uncle ne auntie no. Mama nchire mu yi. Wo maame nua. Onye wo auntie among accounts. Oya wo maame. Mom friend auntie. Debi. Musi okura. Oya wo maame. Oh, okay. Enti wo maame nua ba no. Onye cousin senia other people will see. Other people say, oh, my cousin. Me debi wo kasa cousin no chese wase no. Oya wo nua. Oya wo nua. Prekope. Enti yesi mi nua prekope. Enti omo belong to Safia ni na ye nua. So what you say? And now wo papa side no. Obia so ya wo papa. Obi ofru papa fie bia ya wo papa. Don't me guys say me uncle ni. Dabi emusu. Nam NAPO dia ne say tio. O papa ni Prempeh the second. Okay. Enti dabi o say Prempeh the second no. Eya ne grandfather. And ne uncle ye Kofuo. So the moment you say that, you deceive Ghanaians. Because Ghanaians will be made to think that because you say uncle or ya wofa a wutumi di na de afa what you say nipa no so onya wo wofa or ya wo papa. I get it now. Enti Kofuo e relate Prempeh the second and or ya wo papa nua peja hin or ya wo papa nua nti esa wo kasa my father Kofuo 95.1. that is that can you know. The moment I obey English one, my uncle Kofuo no. Na wo ma kanfo ni bia betias ye Ghana fo abetias so ye wo ma menua bema. Wo ma menua bema nko an no ye wo uncle. Wo papa side bia ye ni uncle e wo ho. Ana wo papa side no nso no nti onam say strictly no wodren ba wo ma me side anya ye nti no. Wo ma wo papa nua ba. Bronfo say be kan say auntie. I can't see any sa auntie no. Oh yeah, what's say oba? What's say oba? To let everybody know say bibi efi. O papa side the biano. O kwa wenye ye, o inherit wenye ye. Nti obi ofri wo bi aya o papa side. Because Akans do not believe that blood is from the man. Everybody in the world, ejidi say. Onua FM. Nipa obema wo akwara, wo moja ene ewo ni mu. Akanfo se da bi bema ene oba ewo a. Nsuo no afiri bema ho sa nsuo ketwa na enuru wo nsama no. Ekọ oba ni mu a. Wo explain sa nsuo ye tumi kọ oba no ni yam na tumi di nipa ba asase so a. Wodwene ho a wonti ase enti ye bosoma ye sunsum. Enti agya ye sunsum. Na mom ba bia nsuo ni kọ gu ye. Na nsuo no fertilize ewo ho. Etumi enyini wo ho bosome nkron na sa nipa na wo da ne yam na duane ne bi na wodi ni mogya na nam wo so wo mu ne nsuo na wo mu bi bia no yese enna ye mogya nti for accounts we are different from eja ye sunsum Onua 95.1 FM. Yeah, Junemo.